Welcome back Golte ho thusim tha ngai ki dingin kahin lem ki dei tunia thusim isei diu hi semat ki tino India mi ahin ama hi Pakistan gama undercover agent gu thima hi an panga hin lungset ta le ki chat pi ta hin khotusim ta chu hin nangin jong anangai tan thusim hong ki paden army general nihil ki tipa hi hong ki vetse aman jong asipai ho chu kong chung khat hin 1971 kuma India le Pakistan anaki buya anaki galwa sipai tua ro agent ho Pakistan gama chiwa pan ala dan ho chu ahilin pacha na sangta asepin su mil hoi hello hi ati pe tai 1971 kum chu hong ki vetsa tan Indo Pak gal masang chu na he pasal khat upa hi ta na ma hi hidayat akiti ama hi India mi a hi wanga Pakistan gama hi agena ga panga hi India langa hi thu a het chu athot pe jing ji hi Pakistan sipai hon agin molo na dinga ama hin Pakistan sunga galgu bol ho na ho them hi an hol do asia ana sei peji hi hichi chun Pakistan army brigadier puhin ata san hle jingin loi phata hi na ki vop ji thona hi hidayat ang hi akum upat lang a hitan chuteng le Pakistan sunga na ato jing a hin India dinga aman jong brigadier pu komin thil khat a sei pe tai Brigadier Punjong ipi na ngai charham iti ka kit hopi thading ham atia hile hidayan nong asei petan ka choba hin tumor khadomin ka hin sot lo dinga hitai hichi chun na chatela anyau pen Iqbal hito ka chanu hi ki chen sa jengote atitai Brigadier Punjong hidayat hi loi phata na ni ji chun amazon ada thei tapun anu peta na hi hidayat inong India ro agent alam kai po Khalid chu akheu limpitan kei hi kadam mon asang che jingtan kathiwa ning hitai kathu het danin Pakistan te hin India kap na dinga thil na sata plan agong ve hichi thu hi ka hol do man loading hitan a hol do thading chu ka chanu tai lo hi brigadier hin Pakistan ten ata asan diu ompoi hichi chun ka chanu hi brigadier chapa hi to ka kichen sa ding ka chanun Pakistan te thugu zo se a hin hol do ding a hi ati pe tai Khalid in jong hidayat ko majun nangol ham hita na chanu na pi do ding cho ipigiti ne hi ne he na moro cho Pakistan a achi a hi le thil khat asu hi le hung thi jing ding hi ati pe tai hidayat in adon but kirin kapa jong chun hita hi ke in a bol hin ken jong ka chanu hi India dinga ka pi do go hi ati tai Khalid in hidayat chanu semat chu ata asan zopon ananom poi ahin la ma hodinga jong lamdang om lo je chun hidayat chanu semat chu training pe dingin anaki go pan ta ve hidayat inong achanu semat chu sei pe tan ke hi kadam so lo ding hitai ken ka to mo hi nangin naga to ngai ding hi ati phe phar chun semat jong chu apa khela pang dingin anom ta na hi hichilaya semat aki go jing hi pa chalom ta hin aji chu ama hi Pakistan chu ro agent ke wa ga pang ding hilo tua Pakistan brigadier chapa Iqbal chuto ki cheng hlonding ana hinala ye Khalid in jong sima chu training a hin pepanton iti gala ko na thu a hin seding code wat amanding dan hozo si chuteng le brigadier te in sunga a family member ho uicha mengcha iti ti code wat a ki sei to diu ham hi cho zo si chu a bon chan a hil gam tawin a hi anaki tiap naw banga chun simat le Iqbal jong hi anaki chen sa tawin simat jong hi Pakistan te mo nu hin aga pangtai Iqbal hi brigadier chapa anyau pen pa hin ama jong hi sipai a hi mi phata a hi jingin aman jong simat ko ma hin eini hi kilungsi jong hi di pon hita inul e pate de su to jing hin phatia iki to theina dinga hi phachom khat be loi le gola iki vop ding hi ati be tai hichi thu simat in aza phar chun Iqbal hi mi phata hi ti chu a hetan hi simat ding hin haji hle jing in brigadier te na hi monu phata in jong apangjin India ding hin ro agent gu chimthim hin apang jingin nikhat jong chu brigadier pu ruma hi meeting anei diu hin aman jong zan ka chun gu thimin microphone neu cha hi aga fit den tan athu sei hozo seu galin angai ta na hi Phat hong che be in brigadier pu jong chu major general ahong hitai hichi chun officer lin ta ho jong chu aino wahin achi le wa le documents kho ta ho jong chu major pu hin akwai den ji ta win hi simat in jong hichi thu le la a hol to ho zo si chu India langa Khalid te ho hi machine neu cha khat amang chen code war a hin thu aga athot ji ta na hi simat Ajipa Iqbal hin alung sit ta jing hin simat hi amani jong hong ki vop thona hi le hetman lo ka chun lung sit nan ana kan khom plon tan si tui bangin ana long khom plon tan hi
nikhat hi simat te en hin documents kho ta khat aki ho naw thu zo si gi sut na chu a hin choi lut ta ve simat in jong hi chi file chu ave en thil thupi ta om hi ti chu a hetai ate pupa hin hi chi file hi meeting a ki choi ding hin a ki su mil tai aso pau abdul kom chun file san pa khu galan ati pele abdulin ahung holin hi le file chu matapoi hi chi file chu hoya ta mi ti a hi le inunga anu simat hin ku thima a file chu ana vet hitai hichi file sunga chun submarine kiti tua tuino ya kong ho ho Pakistan te hen India te kap na dinga hi galman sa alin ta hi ane hin hoila ya ham ti ho zo se hi kisuna hi simat in jong hichi file chu gang chelin ave chain ate pupa chu agapitai aso pau abdul jong chun file chu a hol le na chun simat in gu thima khali te ho code word a thu a hil jin ho machine chu a hin mudo tai simat jong chu a ruma hi agalut to ki to chet jing chun abdul khut a chun hi che machine chu amudo tai abdul in simat ko ma chun nahung lu ra ko na chu kana gin mo na hitan tu awang hin approve jong kanei tai mejor sap ko ma hi ka sei do ding hi atin azam ta na hi simat ding a chun a risk le jing tan abdul chun a sei do ani ni le simat hi a thisa to bang a hi chi ji chun abdul chu hadelin adelin gari khat hi atolin abdul chu road hin atat ta na hi abdul chu athia hi sa anata hla hitan hinla abdul chun simat te ho ki ho zina a parts khat hi a khura ana ki choina la hin lo in hin ana tha ta ve abdul jong chu athi abang bang a hi jing tan thil a sei god wang chun a ki che thei ta poi a hin la itia mama chun nurse no ko ma chun iqbal upa mehbub chu a ko sa tai simat in jong khali te ho code ana thot chu ep a sei ham ti chu a het do hitai Pakistan te hen tuilam pia ko na hi pan hin la parwa hoilai mona etek hin pat go do ham ti zo zo se hi khalit te ho hin a het do hita na hi iqbal upa mehbub jong chu hospital cho hunglung tan abdul chu epsa go ham ado do jeng wang chun dulin jong thugu chu sei do te ding ati wangin a sei do thei ta poi phat ana cheben abdul chu ana thitai mehbub in jong abdul khuda ko na hi chi machine chu a hin choitan a inu wahin a in ko te ko ma chun hi chi thil hi abdulin a khuda hi an ki choi den hi I pi thil a hi wang a zo teng la kin hol sen den kin hedo thoding hi chu teng la abdulin ke e ko wing chu I pi thil khat awang hi a im se do ding a goda a se do man lo a hi tai ati pe hi cho chu simat in za pharin a ki chle jing tai mehbub jong hin abdul that hi hol do te ding ep a se in go hi mat do te ding ati je chun a hol jing tan simat ding a jong hin a risk le jing tai hi chi je chun simat in jong aloi ho ejen ho kha chu kol aga bolin se pe tai ejen pa jong chun simat ko ma chun tua hi mengcha chu pon lum silpe phar hi ta poi ina konin soldo tan ati pe hi chi hi kod wara manuhin mengcha ati chu mehbub ati na chu hin mehbub chu anathat do tan tina a hi simat jong bazara achi na hin vai pho mi khat hin ong zo in aman jong hi che vai pho chu aki cho tai aji chu vai pho jong chu vai pho mai mai hi pon mei pum bang bang hin asunga hi poison injection humding injection chu mehbub kap lut ding ana hi mehbub jong chu simat ding a koi dang helo ajipa upa le le ana hin ahin la atha lo le hi thei ta lo jin simat in jong gu timin hi chi vai pho chu ki choin mehbub a kenga chun poison chu akap lut tan mehbub jong kho helovin ana thiden tai simat jong hi lungkel ki chim thei ta khadana hin ki ho to zina machine chu ama jong hin abdul rumin aga sel tai chutile india ro agent ho to ki ho ahin mat do jing khatwa hi le abdul hi ango go jing dan an hi abdul khuda machine amo chu india ro agent ho ki ho mat na hi ti chu ahin he do ta ve ahin khol vin hi le pakistan sunga simat anaki tho pg ho agent ho jong chu tamta hi ahin man ta ve Pakistan hi simat ki thopi dinga agent hi za chom mana umven abang dukan bol loi aban rekso tol loi hita chuana ki hom khen wahin hi cho chu hin mat jing wa hi le tu hin ki ho mat to je jong anom tapon aboi hle jing tai khali nin jong simat koma nanglang aboi ta momonga hungjam do ding na ti ta hi le tu zan ting le na bathroom sung chu light off lovin anawa adenin chutile ka hungpui thei diu hoilan hi ka het thei diu hi ati pe tai khalit te hon zong zana hi pharin simat hi ga pui do ding ati wa hi le simat te ho invel hin pakistan agent ho hin an he hli ta ji wachun an adim set jing tawin cho zo si chu simat in jong amo pharin a ki chawal jing tan mini zen hin kho an la ho jong chu aga anung gel do kirin a kap jing tai ajing ni kho hin simat in jong an gel phalo lai ten khalit hi pakistan police officer hin an kilep gitan simat te na hin ahung lu tai
gu thi ma chun semat koma tuni kwantaka ani zoting le ka hungpui do deu na hi ta natin amun le phat ho jong chu a sei pe na hi Pakistan kona India lang thu ana thot jinau signal chu Iqbal te in area la hi hi heta je wachun Pakistan sipai ho jong chun Iqbal te in hi phatichan khol na ong nei tawin thilzo si chu check a bolgam tawe Abdul khud ama machine amu do je wachun Abdul room aga hol wa hi le plastic bag khat hen semat in India langa code ana thot jina machine chu hin mo do tawe hicho amu do chu koidang ango ta povin ana thisa Abdul bo chu hi te in te ti hi aging mo tawin he hichi pera chu Iqbal jong hi ina ama hin semat wang hi ina umlova hi Iqbalin jong tola chun thil khat hi hin modo tai hichi thil hi semat dinga kenga ki buziu cha ho kho hin ahal ana hi sepaidang hon aphalo chu Abdul ango wangwa Iqbal wang hin aphalo chu ajinu a hi ti chu hetan a hin la sei do poi hibanga ajinu alung se le ata sana a hi wang a upa le aso paw ana thada jong chu ajinu hi te ding hi ti he je chun alung ana wal jengin akap tai Iqbal chu bathroom sunglanga he omahin hichi per chon semat jong in a hin honglut tai Iqbal a pistol le asum bom chu mutan asum bom chu aga aveda hi le akenga chawa ki buzi a hal chu amudo tan tu awang hi Iqbalin thilzo si amat do hi akhi tai Iqbal jong bathroom sunga kona hong pot do a hi le in sunga chun semat in pistolin ana doi tan he hichilai sin hi lungsit hle jing thlonin aji chu mani ji cha hi thlonin ki lungsit ta chu a hi thlone ahin la khat hi India dinga thingam ahin khat hi Pakistan dinga thingam ahi ki thlonin khat pen chu aki tha tu thlon angai tai Iqbalin jong lungna ta in semat ko ma chun hichan ichen khom sunga chu thil ta khat be kham bona na bol thungen ham ati pe tai semat in jong alung sit dan ho chu sei jong le Iqbal hin ata san lo ding hi ta ji chun Iqbal ko ma thuta sei jong leng nei ta san lo ding hi tai ati pe jenge hichi pe ta chun chapang khat hi hung walu din hichi chapang pa hin semat hi to na ki vop ji thlon ai semat in jong gu thimin Iqbal zo sei pe tan hichi chapang pa hin kho hi nang chunga kingam zenga hi ati pe in chapang pa cho pui do tai Iqbal in jong ima cha cho alo theilo hi aji chu semat in pistol aki choi hin thil abol khila hi le chapang pa chu atha jing ding dan a hi Iqbalin jong ajinu aphat lo hi a het wang chun apa mejor pu ko ma chuna chetan na monu zo chu aphalo a hi Abdul inanga owang wa ati pe tai mejor pu jong bol khil ki sahle jing in Iqbal ko ma chun ngaidam ale ki thum jing in hi hidayat kana ta san be se zia achanu to nang kana ki chen sa jing hin keisu khil a hi ati jing tai hichi zo wachun agana ganin simat holding chun Pakistan sipai ho chu aboi chei chui jing tawen hi khatlanga semat ahu do dingin Khalid le aloi ho jong chu Pakistan hin om tawin imoto na ding asei mun chu aga thlung tawin he semat in jong chapang pa chu kar hin to den satan hung po do tai ahin la Iqbal le Pakistan sipai ho jong chu hichilai mun chu hung thlungal tawin semat chu mat ding ati tawe semat amat ova hi le ejen ho dang zo siong chu ahin he do diwa hi je chun Khalid in jong aloi ho ko ma chun semat jong hin that tawin ati pe jeng in hi Khalid loi hong chun bom he semat le Iqbal te ho omnalang chun aga ali tawin hi le bom chu hung po ken amon chun Iqbal long athin nu meinu jong chu athi den tai ipidinga nu meinu ga athi kho ham aji chu hi chi nu meinu he semat ana hi pon nu mei dang ana hi Khalid te ho jong chun aloi no semat chu athi a hi sa tawin alungo an hle jing ve India langa hi zam do ding ativin amao jong aga ki god wa hi le kot kha hi hung ki kiu tai Khalid jong ache phin kot chu aga hona hi le semat hi kot kha chun an ding tan alungu atong hle jing in hi semat jong akap tan Khalid ko ma chun I plenu wa chun Iqbal tha ding hi aki sei po boy I pidinga ka ji pa Iqbal chu na tha jeng ham ke khela nu meidang khat jong chu ana thi a hi sipai hon semat aki von dana chu a het diwa hi je chun lampia ro ejen nu mei khat mama hi avon aki khel pi hin ama chu amat ka wa semat hi anazam do dinga plan ana go no hi hinla wang sidum ten hi che ro ejen nuang chu amuna hi ana thi dena hi tai ke yong hi banga India dinga pan kila ke san tha jing ding nei ti uwang chu atin alung nat na thu chu sei tai Khalid in adon budin ro ejen ho hi to bang chu hi chi we ke hin ho jong ari sin nang hin ho jong ari sin nang mun chun ke anom jong leng kaloi ka gol hon nei hin tha tho diu hi ati pe tai semat jong Khalid ko ma chon ataw tho jengin ke jong nang ho bang bang ka kiso ka in India hin nei pui tawin ate hita chun semat jong chu India hin dam selin ana pui hlung tawin ahin la India lang alun phara chun naw vop a hi ahin khe do ta na hi
Siamat in jong Iqbal Ajipa chu an lungsi hle jing hin hi chi je chon naw chu su hla lo ding ki wa ding atitai hita chun India se pai ho jong chon Pakistan ten tuila akona hin attack masa duty he je chon kining cha hin anom jing tawin Pakistan te hin INS Vikran hi hin kap ke pi ding atiu he hin la hi chi masang chon thu an he saw hi je chon India se pai ho chon Pakistan te submarine hin konglin ta ta ho chu kap ke pi tawin a hi le apang man ta povin India le Pakistan thum veichan ana ki gal Indo Pakistan jong ana tivin hi chi jong chu India te hi ana hat tawin a hi azona penin siamat le Iqbal chapa samar jong hi ana lentan ama jong hi India Navy sipai la hi ana pangatan a hitai goldo tua lima imuno hi koidang hello India dinga hin khophal ngama ana pang siamat khan ki tinu chu hitan wangse dum tin April 2018 kuma chu ana thi a hitai goltho ipiu siamat khan hin khutu sim hi India hin hitita hin amin than pi poi ahin la ga agel te movin ama hin apa thu se anangai hi hen lang India hi hitita hin anangai lu hi hen lang Pakistanin ji ananei ta hi hen lang thu hin khol do ta hi le India sipai izat hin kong chunga chun ahin kho ana chan ta dem ipiu siamat khan hi India dinga jong su mil hoilo ana hi ama thu sima kona iga amu do the chu a hi le siamat khan jong hin India ka ngai lui thian lang India zon anom thim hen lang Pakistan a thu gu ho chu ana khol ta hi le India sipai hin kho chu ana hu do theilo ding ta na hi hito bang chun ei hon jong yum na wa kukilen ka ngai lui imo ti tho hilowa in panjing bangwa to na thei thei sei na thei thei pan na thei thei a hi ki tho khom khom jing divin deisa hi ve